ma nyinge Amos Isoka mayande laktar moro mabandi mukone lake ma okelo ne midhiero owito ngimane kar yudo thieth makende ka thieth ma Kenyatta kama ne oringe kode. Mana kaka Walter Nyambaga lero ndalo 15 bang' thieth no ma ichotim gi laktar no moyangi ni bandia. Jago no nobedo gi rem ma gikone to kelo thone. Mar Kenyatta, familia mar Amos Isoka ochokre mar yudo lipot mar ni Amos Isoka rawera mayande laktar mabandi omukone lake owito ngimane ndalo 15 bang'e duonde ng'ute kotende kod bero marach osebedo kuyo kod lit bang' mosenindo Amos ne yudo e lwet laktar mabandiano mane omukone lake ka onge kod lony mora kata meno hospital manoyude thiethno bende ok opodhi mar timo kit thieth mar lak. Yo sasa wametuambia ati ama ametuacha na mimi sina mtoto mwingine, kila kitu ni Amo, sina kila kitu mimi. Bang' Amos ne rese lwet laktar no kendo chop Kenyatta kama ne otem timne bero kendo nyadiriyo kitem res ngimane manyoka jomachiel ya kifua. Daktari alianza kunieleza vile Amos usiku alikuwa, akaniambia mapigo ya moyo ya Amos usiku ilikuja ikawa wasi kupiga, ikakuja ikastop. Vile ili stop, Amos alienda kupampiwa vile unaweza saidiwa kupumua, lakini kwa bahati mbaya ilishindikana. Amos akatuacha saa 5 usiku. Jendo mar ko ringre Amos dalagi mayudore Kapkoi e county ma Kitale ochaki kachoko mag pesa bende dhi nyime. Ninaambiwa Amos amekufa na ninaulizwa bill, ni clear bill. Utajua una clear bill, utajua unaenda kuangalia mwili. So serikali yetu ituangalie na itusaidie. Amos aiza hata vile atafika nyumbani. Sisi tujafeel poa. Kwa sababu huyo jamaa tena mwenyewe alikuja akatongelesha vibaya. Na si kitu tunaomba tu hata ni justice ingefanyika. Juu hata si bana tuna ni si wawili ilikuwa tusaidie tu mama. Walter Nyambaga, Ramogi TV.